Hiki ni Kivuiyo cha Mauvoo ni kwanzia ya ulikuna ani ya mwekati wala ngombanisi kwanzia ya ukuvi. Ulawa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Ambeta Oparanya kutula muti serikali ya Kenya Kwanza kwa kuwema kuyanisia wadha wayo kuye kalime lembeta ya udhuiloni wa suwa kana ni kwa ilia iwanda siya kodhia sukali. Ndongo isia chama cha UDA kumanyanza yu me matula muti alea ni mo chama cha ODM kwa kila meweta takukosa uko maunduni ma kisiasa. Mauvoni angini kana atandithia na NND sokoni wa Kalundu ulawi kuye kauntini ya Kitui nimende na kukulia serikali ya kaunti ya Kitui imebatangie kingola kila kisoko nusu wa Kalundu kenda mabikiye na kutwaisya utandithia bate mwisho wako kwatwa nimo wao kwa Mauvoo asu kati wa angi ninaokegea na vote yenye nito Irene Nyamai. Kivuiyo cha Mauvoo. Ula wa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Ambeta Oparanya ni watula muti serikali ya Kenya Kwanza kwa kwema kuyanisia wadho wayo kwiyelembeta kana kwiyekali mailembeta ya udhuiloni wa suwa kana ni kwa ilanja iwanda sia udhia sukali wala iwanda ithi necho kana iwanda ithi nesosieta hiyo kwati munene kisioni kiucha Kakamega ya udhuiloni wa suwa na ilembetani ya udhuiloni wa suwa kwa upamwe okabindani ka Wycliffe ni wa mwenda speaker mbunge nende Moses Masika Wetangula akwatiania na ndongo ingi ndini wa siasa kethiwa ena kielelo cha kukitia kibila cha president ndini wa usakwani ukite wa mwaka wa 2017 Oparanya nena kikabindani ka unatwa isi kikalo na seneta wa kaunti ya Kakamega Bona Halwale mainena ni samaundu ma siasa sia Kakamega na muno ndini wa kithito cha Halwale cha kuitia kibila cha ugavana kaunti ni iso ya Kakamega. Ndongo isya chama cha UDA kumanyanza yu si mutola mutika na si matola mutia leani mo kuma chamani cha ODM kwa kila meweta takukosa uko mauwaki uteti mutongo iwa amuika chamani kicha UDA kaunti ya Kisumu Centric Michael Otieno no tulile muti andoma ODM kumana na mutola no wa muti wa kila ibinda kwa muandiki munene muviani wosese na maundu mandini Raymond Omolo Otieno ingi ni waumya wita no kwicha macha ODM mwana ati imacho kuungamya nduthi cia kiuteti kwa leani mo muno ibindani isia maithi cionthe siende neseso ya kuandikithia amemba eu kulilikaneka na Omolo ethi twotula mutini ateti ma ODM maimukolania na kutumia mawisa ma polisi kumanyamasia atongo ma ODM ondumwe na kunyamasia mbumbano cio. Kivuiyo cha Mauvoo. Tuitiana na Mauvoo asunikana President William Ruto no mwendie mutongo wa Azimio la Umoja One Coalition Raila Odinga bete piundhini wa muvango wa unene katikati kwa ngaba itetu sia utongo ilani executive itongo wini President William Ruto ngali ya judiciary kana ya koti itongo iwe ni musilibunene wa makwani mwandu Martha Koome na ngali ya legislature itongo iwe ni maspika elima mbunge nene mbunge ya Senate na mbunge nene President William Ruto ineni akuya Molem Endebess county ya Trans Nzoia itina wakubingwa muradi waki huwa kiptogote kolongolo no wetie kumakwa kwake ni Raila kuliana na unena nyakati wake na utongo iwa mebya yeyungamie wivo mubya wako na oyu mituki Raila no netikilite kutwa isi unena nyana serikali kana na President William Ruto unena nyakati wangaba sia serikali wina kielelo cha kwa ile kauwa kukita na ulusani ula kuweta tawonze ete maendeleo va Kenya ko president aya sekana alame uleana na unena nya nimo maandikito ni makateo sikubingisa miradi ya serikali. President William Ruto awetie kana ndethi umwanongi kithitone chake cha kwali ulandi ino ya Kenya aya sekana alusani amwe alama tuye moleana na kwali ulo kwa ndi ya Kenya methito mebithite tina wa koti ai matabia mayesinda nongi mibango ni yo ya kusia Kenya mokwata uiti mwailu thini wa muvango wa universal health coverage pamona nyumba mbailu muradini wa waki wa nyumba siatho wa munini mesilite kotini uyuka itina wa mutongo wa Azimio la Umoja One Coalition Raila Odinga kwi wake elia kuye kaunti ya Vihiga kueta kana unena ni katika wa president na muvea wa koti nutonya kulikirila koti unani muvea we iyongamite. Kivuiyo cha Mauvoo. Kweteletu yukuonekanikana munini wa president Rigathi Gachagua nukuthacha ukulyo mbe wansamba ya uthukumi wa muvia wa koti ya Judicial Service Commission wa kwenda musili wa makwani Esther Maina abitobisini
otondu nathanite kwi wa chuma uthelile uneni gwa Gachagua wa kuthacha ukuli umbe wa JSC unaumilie mawoni kibathukanyo bala ine yanda kibathukanyo na muno kuma kitengoni cha mia omoleana nake chama cha mawakili ba Kenya cha Law Society of Kenya onacho nikina mutule muti Gachagua kwa kuetakana koti ni wanengiwe bakikenda kumya utute na undu wesilasia ibindani ya ikoani yake ya kukono na ulusani wake masjaslingi milioni na imwe mwakani wa 2022 otondo ethiriti theuri president wa LSK unawetikana ni mulekanjo muthuku akanywa nake musili munene wa makoani mwandu mathakome nunawetikana utui wa musili wa makoani ndukula wa atio kwisala appeal kethi wandu ni hani wani utui na ingi musili wa makoani abeta obisini kethi wani wa yute na miao na mituo ya koti kuatiania na katiba Gachagua nawetikana na ukusu wa kuyana kukonia Lady Justice Esther Maina kuma na utui ula wa umisie mimbi buthumbe wa usakwani munene wa mwaka wa 2022 ula wa isi kana mali alato wa shilingi milioni 400 ila ya Gachagua amikwatie kwanzia sia ulusani wala wa mubatie ya nyapyo ya kubikia na kuitetea wendeo kwa takibita Mauvoo kwa mitamboni ya Kamemeka NFM uoni wa Mukamba ni thiu mwangisio kethia etusonga na Mauvoo mbeange kana serikali ni nyai kisekimanza cha shilingi bilioni ya 1.9 kuimanyisha cha Technical Vocational Education and Training Institute TVET keleloni cha kwa ile mawithi luluko makono ainengo cia manyuwa va Kenya kwatiania na muandiki mutini kama uviani wa kisomo Esther Dhara Moria nekana ilo via ithini cia kuungamia tuition meyo ya kusoma miako na maundu ange utena kisomo ta maundu mama thaundi wa imanyisio ithi Moria weti kana serikali ni yumite kusoma inengo itonya kuweta mawia na huku wala mo wa mawia kwa amuika va Kenya ne kuondu ingi wa kukilia okwati wambi ya Kenya chama cha kutetea mabata ma alimu ma skulu cia secondary na imanyisio cia katikati Kupet nikikulilia nsama ya kuandika alimu ya Teacher Service Commission ibetangia alimu kuma skulu nila siende obithukiwani ya sei kuma na mausungi wa matema ilu mametiani ya mudhiamu mweni kibila wa chama kicha Kupet Omboko Milemba ne umani yesie kwa hivi aya sende kibuthia kinene kwa alimu wala sei atongo imaisio kama na amanyua methi to mawabithukia maskulu amwe kuma na mausungi wa matema kuendesha mamutiani wa KCSE mwaka muthelu kuma yenda alimu ane mama skulu asoma batango bisine Milemba no konani cia ateti na mabithukia ma alimu na maskulu aibabugana na sieko ithi cia kana na sieko ta ithi na usangili una withitu isioni imwe cianthe ino ya Kenya lobengie sita maundu make somo kati wa maundu angi yu Milemba no mendia simethi wana wi kwa timu yananu wa mausungi o mama skulu ala manyuwa mo masomea kwa kwithi wa mausungi o mama skulu ameta wanisia nasio haiweta kana be amanyuwa balika form 1 na mwiya wa serikali kulika amanyuwa on the 100% transition o matekite nesa kuma primary na mo amesa kuthesa mini score ya skulu thini wa kiko cha ametuke skulu wa Olereko county ya Narok enendi ni manabithuki ya skulu no mayase withitwo te ikanesa mitiani ya muthia wala mwaka ni ubitie wa 2023 mei na mini score ya 1.5 umanyuwa la imbe akwete grade ya D thini wa skulu wa Mafuta secondary kwa Moiben county ya Uasin Gishu yu asai manenda mwalimu mune wa skulu no akuthuwe ala mumanyuwa wa mbe na grade ya D+ ati wene mumanyuwa na D-. Then wa skulu wa St Gabriel Isongo secondary school kwa Kakamega matongwewe ni muyumbe MP Peter Salasia ne manendie kenda principal wa skulu no so apetangwe kwa kwithi wani wemeto ni kutwa isa kesoma nambe kwichumani ki minister mubiyani wake somo Ezekiel Mashogu no umani yesieko ithi olilikania sei kana mausungio mama wanyuwa ne kumana na ngwato ya musiai mwalimu vamwe na mumanyuwa Kivuiyo cha Mauvoo na tuikunikila Mauvoo kuma isioni sianduani tuambisia kuye kauntini yake tui bala atandi ya soko ni wa Kalundu musini wake tui maende na kuya serikali ya kaunti yake tui yose matambia mami tukina kubetanga kingola kila kitamba ikite maundu mo tandi ndini wa soko so bomana kumaiki ya cho kana kumaki ya cho maende na Kivuiyo cha Mauvoo atandi ya ame weta kana methi to muisioni munene wa ukwatwa ni Mauvoo ala matonya kuma na kiko cha kingola keke wa serikali ya kaunti yake tui ebiki anakuwa kiocho na kuosa matambia ala mailite kutangia mabayo mo Mauvoo atumbanisha ni vile ni mwadhanza kuma kaunti yake tui
Kivuiyo cha Mauvoo kitwa isione na nyina atandithia sokoni wa Kalundu musini wa Kitui ni maendeleo na uteta muno kumana muke muthuku na mwezi ulikomate mweli ila meotwa isio vya sala sio sokoni usu kumana kingwala kila ki sokoni u maiweta kingwala ki kithite kumu isokoi ekalima soko u takataka uno bano mundu wako tuteli watu bano tuya kwitha royo takataka kumbe tukule withe at least county government ni azizi withe takataka ozune wako tokele binda na soko withe ne twazobezwa wanatuka likweki wakashiti ukethia ethano wakabulika no thumo bandu bazio kwende na kwekala takwenda kuwa tuze bandu likakuuma kalini men ondo likangalini enoke wa nokozo bungu uni tukule ngabana waitu mundu wakwitha ni tukweba koti na bani tuiba ile ndizo zino thukumana no thukumite na twikiezo kwetu ile ni aso ingi atandithia ame sio kingwala kini kitumite mondo masoko umaitambaika maiweta kwitha mende na kunyama kumeenda muvyo atandithia na ule mwezi uliko serikali na akaunti ya Kitui kubetanga kingwala kiu mwezi uliko ni masoko u pena ndeje nene kila ni watu onekanga bana allocate bandu bange bakwikia takataka kono na kiwanza kino kitumika kwanzie ngire kiteneza muno nundu imana thamizie ngali cia maluku azia tukuno ngali cia makobi sisi bano andu mambo ime bano yuko huko kuve kiwanza kino kinene biye kina zindu mbingi kina mawe maingi motho kumi wa bano na biashara lai bani mbingi uni tukule withe batoneka ngimola keja beto bano nundu kiutwekaneza esa matunda melon pineapple so go you is it without time sio especially side ino ina kingola nundu wa mukolo kuma woti musio matunda kasa kudando ne mole nundu wa mugolo yivo tukule serikali kanano moto betange kikoki kana madola nge kasa kuda mukeno wa limit wa kanozo kwida soko ni da hizo ndo ne modo ndo ne makulewa munono ndo wa mugolo kuma bano kasa kwida ndo no kukulewa matunda atandithia ingi nimeenda serikali ya akaunti ya Kitui kuhusu matamyo mamituki na kubetanga kingwala ki na kwele mwezi uliko atandithia sokoni u wa Kalundu kulia county government nundu akwitha to wambu ibane tukuiba ni atweke echo nundu sio ila zi bano nitubatawa kwanza alikabu kusemba na zero kalibu ne banga kuni tukulia county government withe nundu twamuza kuye withe mwatweke echo kuma sokoni wa Kalundu kilioni pongi cha Kitui cha kati kilifuatia Kivuiyo cha Mauvoo cha NFM Irene Mathanzao Kivuiyo cha Mauvoo na Mauvoo ni yangi kuma masaku aimi ni makulwa kabindani kama ende na ngetha ya maliumi undani maikithia kana ni mamesubia no kenda kubikiana kukitana na yuha okulo uwe mwene kibilango atane ya aimi makwa matinyi ila ndiri wa sub county ya Matungulu county ya Masaku James Movi laweta takugosi tongethene ya miundani akulia ndo maikathose maliumo kwa thoa wa kwicha itheka ndio ndo tuende na harvest boso kwina harvest nzeo boso ni nzeo tusobe ile kwa tini sana ni nzaile na iko kwa wakwata kilo kwata wadi macho kuma mondani tusobe leo ndo leo unaiona pata mono lakini yudho leo bando no wedhoa tonenga no mana kwa wiketi kile kutaleu tusobe leo tumisia mondani nivo ene mbe wa kwina Kivuiyo cha Mauvoo mwendo mwithukisia ni amakati wala ni kumba ni siende kwanzia ya okuve Kivuiyo cha Mauvoo ula wa governor wa county ya Kakamega Wycliffe Ambeta Oparanya ni watu la mutesi serikali ya Kenya kwanza kwa kuwema kuyanisa watho wayo kwiye kalimai lembeta ya udhulone wasua wakana ni kumaililia iwanda sia sukali ula ni wawe kwa tumanene wa county sia ilembeta isu ndongo isia chama cha UDA kumanyanza yu memotola muti kana mematola muti alea ni mo chama cha ODM kwa kila meweta tamakosete ukomaundini wa maundu make siasa kwa tandike masoko wa Kalundu lawe musini wake tui mayenda serikali ya county ya Kitui yosa matambia mame tukina kumabatangi ya kingola kila kitamba ikite maundu ma utandike soko ni uso bamwe na kubikia na kumakia cho measia muuke ulo kuma kingola ne kiu no tumite maundu ma utandike mabikia na kubingizika modia wa Kivuiyo cha Mauvoo kwa uliko saa 3 cia kioko ende na kwithikisika memeka NFM woni wa Mukamba saa 4 Kivuiyo kwanzia yo kubinya nita wa